گولانا ضیاء الحق لدورا سلطان بیلی لإستانبولین ها هاتیه نافکرن با گولانا حلبی. بازرگان و دکاندارین سوری کج سوریا آوره ترکیا بون و لویری نشتجی بونه گلک دکان وکرینه. محمد حلال بالرقص خلقي حلبية لسالة 2014 دهات تركيا ودكانا جلوبرغان لتاخا سلطان بيلي بكر. سوريا ده biz sadece Suriye. Meçike şeninin legal Türkan em hemi Müslümanın u birayı yekin meç caran astank legal ciranên xwe nebuye. Türkiye her wekû welatê min e. محمد دبیجت دکاندارین ترک اف گلانه بو خلکی سوری بجهشتیه و چوینه جهن پتر قربالغ لی. لی ارسلان آیدن که 17 سالان لوی گلانه دکانا چکرنا تلویزیونان هبو دبیجت جبر خرابی بازاری اوی جاره نما لو ما دکانا خفروش تکسکی سوری. Burada 17 senedir اف دکانا لپشمن دبینی برای من بو. لینها یا سوریه کیه. جدما کو بره بویا گلان حلبه بکرن ترکیه دی ندهاتن بره. از دین دار کتم اونا 4 مام دکانا خوب بفروشم سوریان. سرتراش عثمان اوزجی هفبیره. bizi negatif olarak yani pozitif olarak Bandora bazarên Sûrî hindekî erenî li ser me hebû lê bandora nerinî gelek bû. Pirsgirêka me ya herî mezin kiriya malan e. Gonaha gelekî pê hewcene. Xwedanên xanûberan me bikartînin bo berjewendiyê xwe û kirê du beraber dikin li ser me. Lê hin karsazên Tirk dibêjin ew bi hatina Sûriyan bo navcivaka wan dilgeşin û hîvîdarên karûbarê wan pêş bikeve. Sıkıntımız olmadı, memnuniyetimiz oldu. ما چه پرزگرێک دژی سووریانینن دەماوان دوکان vekirîne kulana me pitirronahî kiriye berî du sê salan ev kulan mirî bû lê niha zêndî bûye ew bi jêwa jiyana xwe dikin ez zanim berî niha gelek ji van dukanan girtî bûn lê dema xelkê Sûrî hat vêr bazar vekirin û kirê jî giran bûn ev jî di berjewendiya xwedanên dukanan da ye yek ji karmendê dukana min xelkê Sûriyê ye. محمود کارمندی متین دبیجه اوی او مالباتا خواه سالا 2013 جبر شر بردوام سوریا بجهشت. Ez keyf xoşim, li ver de şoxlim. Ez di aliyê aborî de harîkariya bavê xwe dikim. حتی تناهی وگر سوریا او آواره هست بپاراستنی بکن گو وگر نسر مال و حالین خواه گولانا حلبی بویا مالاوان و هستک جوان را چه گریه گو او لور نمهوانن.